Anyalaki din! Sigod mat, asaan ka marabrabyan nga gawid? Itama na kanayon ka mat na marabyan? Sa dino ti papapanamaya? Unay kan bakit? Papanakay ano saan nga di trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun ang tagayam, adar aramide makalukwan. Manangipapan kamoy bakit? Unay ka na ya. Si kantisyak tapno mong. Apo, kasta ti kaadwan asa o dagiti adda aramid na, salbag ka. Anya? Mamwak lang nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramideken ka kunak tumat. Anya lakit din. Ay, unay. Anyat orasan. Ha? Alauna magaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga nasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agong itayay. Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay dam. Siyak ni Maria nga asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka. Ha? Ay, kwa bakit? Sorry. Agtagtagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang. Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan ko naktumait. Naalimpungatan na klaan. Sapay la kumatapod no day tangay bagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babaem. Putdak day tararagsakam. Anya? Agasam man mare. Agkaida kami ngam kasjet ibagbagana. Anya? Isong amok. At da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600 kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amari. Amangan mat no agtagtagainap laang ngagpaiso. Amom ngamin mare. Ti tagtagainap no maminsan. Ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apod no nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin mare? Ay, uray asino mata, mare. Makaungat at talaga, no kas dyan nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel na dyan. Ibukbuking na madlaang nga rin di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwarta na taagawid kano ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan na dyan pare Samuel. Naulawan iti babae iti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumot amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kanong adda talaga ti babae nila kay na, potdan na kano ti raragsakan na. Iso nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam ana imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikot ak iti kastaunay, mare. Kasanungay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, mare. Ay, saan ko mamatakas tatibag bagam Oray saan ko nga ibaga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la kuma.
Sapay la ko matasaan apod no ti atap ko, nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti Aramida, no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka, nani. Uwan, hani. Agawid ako, tani. Rabi mo't una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, hani? Kita umot ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apa nang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pan naturog mo. Saanin na maulit dahil, hani? Saanin? Ala, agawid ka nga ruda, nani. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yun, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pailaang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Hungag pa'y sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kati trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan atanga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom. Ay, bak. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni Dayan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tindi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi din. Ay, tung pala ang dayta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day dya Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kunday tararagsakam! Anya? Anya? Nagawid nila kayo mo abaliktad di kawes na? Wan mare, tiyawanan ba ina Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idirabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? Adda babae nila kay mo. Agasaman, idida mo, balbaliksan na tinagan daya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasan na ay talaga mare. Jakon ammo no niya ti aramidik kan kuana. Na di mo pa ila pinutid tiraragsakan ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya ragiti inaramid na. Una yan. Abay, urayan pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Tagnagam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na, nga lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasayaatan nga aramidam paliiwom anayin bagti asawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumag. wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak, amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matyar aramidam.
Si kamat ngamin paray. Anya mo tanday tangar aramidam. Si kamat laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, daita nga rod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam, numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare. Mabutbuta nga rod pare. Amumutin ni bagit ko. No anya timbaga na, aramidin na pare. Maglagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika, sardengam nga minin day tangar aramidam. Ha? Ay, kasano kasardangan? Kat ay ayatak nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod amabalin, tadang nga rod asawam. Agchis ka lang nga roden, ngam si kamat lang ti mangibukbuking iti bagim, anya lakitin. Ay, Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babae, kabayatan ti panaturog. Ay, naanya lakit din aya paray. ay, naskyon nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, honey. Wen honey, itay pa'y Nangantamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawa. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Wen honey, kanayon ang agan anad para kin ka. Ala, inak nga rod na. Wan, honey. Da kamat gaya man, Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kung may sa, traffic pa yung amin. Isa nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Oy! Apa yan nakapanti ka man na nagawid? Aha! Salpag kakit di. Nakita ka itay bigat ang nagpalas. Nakabrief ka. Nga maita ang nagawid ka. Nakapanti ka man Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kun nga da talaga babae. Masalbag ka. Ay, bakit? Bakit? Agpuno ka. Nagapuam. Nagapu ka iti ayan ti babae. Kasta ka di. Agasin man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo. Iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom. Salbag ka. Ay, anya, ay, pangasim maya. Pumanawag pala. Delikado na ito yan. Samuel! Ang supli ka! Samuel! Pangasim pare. Dituyak mong pala. Oh, na yan, anya ka lagi din paray. Anya day tangar aramidam maya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irubwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang paray. Idi damo, balbalik sam tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Apay dayay. Yak malaki na si puta na napantigayam ni Jenny tinaysuot ko paray. Ay awan mon paray. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklam mon. Ay pangasim paray. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak dito. Ang mga nonya pa iti maraming na kanyak na jay paray. Anya? Kasano ako no po din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon pare. Agawid ka kit din, tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't paray. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukuan mo day tararamidam. Isakit nga ibagbagam mo't. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumparita. Ay, nya lakit din. Mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pala binutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi. Nakapantimatan. Nyamit
man. Napunuan na ka talagang kankwana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputda kung tiraragsakan na tapno sumardangan nga chichiks. Hay! Unay ang ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong tipudno. Pudno day tamare. Ma-stress ak nga rudan. Gapoy ti kasjay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabag talawon ti awanan bain nga asawam? Talagang aramidag day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Diya kun maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ija balay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot doon tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kankwana. Hagasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na kini Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nakawis ni Samuel. Iya arubay ang tibalay da. Iya'y nanto kano nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam ti babaero nga asawa na. Anya langit din. Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka pakawanan na kumamot din Marwam ka kiti! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant chicks mo! No asay no manday ta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo! Pumanaw ka, no di mo kaya tapot! Datnay tararagsakam! Alam mami nakawas mo! Katsan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ang karutin baka indakaw! Saan nakabakat-bakatan? Tamakarurot at dangdanggan! Salbag kakitin! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Gamsakpay na papagayam, kablaawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengeg da dita Chulipa Furniture Shop, da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kentay busda ani Jerry Chulipa, dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Ket agyamang kamay, ti kanayon a panang tartarabayaw, iti drama tayaw nga Anyalaki din. Anyalaki din! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ado ti aglalike kan ag-comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang nagalas, nakaalalas. Anya nagalas? Anya kumati na alas iti itsura? Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando, makitkita kit lang arudan dito nagngisit na barukong mo dita. Di nakman kun kontraan si Kadan? Ikan nakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmet. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lag sil-sil pong tararamitan. Ag selfie, ag post, ag katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng ti liwliwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagitanak yaw.
Balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita king kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. anya? Ipaasawam kit din kanyak di kabsat mo. Akas lada ko kwasit na. Sa nabali at akas lalaing may. Ano saklangan tag may sa. Ti asawaag ni Gerlay. Asawa ang kitin tata. Parang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugali na radya kabsat mo. Kita amat Talon tanak na. Awan mo. Saan lata mo nagpanunaw? Ay, naku naman Tata Ignacio. Mangibabay nga rin kabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay ha. Di ka mamati adagos ka iti makitkitam iti social media. Sigurado ka ay akas ta tipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na nagiti aritos na. Amon puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag-friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag kaw. Oho, apay nakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok kaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko na Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sa nasakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang abong. Ay na, mano nga oras yung manan ni Ponte Akasya manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya. Kasi nadakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano na ganun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't nasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kita ayo mo dayta bagiyo Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Flawless taruba yaw. Ay na, mangibabain. Lukluk ko nyo lang nagiti friends yun iti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Bye-bye anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintasin ti ladawan nyo. Kasano numapuko kayo. Mairupaan da kayo nga raw. Dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamot dita. Apay nga min amapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone ti dumdumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisitak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idada na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Katita, no kaano nga adu ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat.
No sakti kinayat na. Di saan laang nga restaurant tinagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na, Manong. Adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gaputa na ragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man na nagpintas. Napudaw, saan ka day? Daytoy? Unay kan, Manong? Hay! Unay yan ti kabsat ko, aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayan, Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makas asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pag ko naamag. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mo't nagtiimpakita na kanyak. Taplano na kanu nga arman. Iso siguro Jay chubby a babae, a puro filter, amin na post na. Wan, iso. Na-inlove itiladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak, magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat ti post na talaga no kastoy. Ay namanang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga tanong makita da kay ti personal? Kasta unay nga ti pan nakaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan kano kanyak. Ay na manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Kita mamanang. Tama nga no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati busy presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga ron ni Girlie. Amangan no, agufline tumanan iton madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan, Irma, ay kat na nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakken ka, Manong. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpot ni Girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa nga ti aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta, di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti kunang lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makitam la ko matipos na. Apay, anya ka di man ang tipos da.
Kat no di ubot na mo tayo ti pakpakitan Sa nakinargan iti kapsyon nga ahaset. Anya? Wain. Isumod lagayan makas di tinagbanagan na As lamang ngamin manggargari ti lalaki kadagitipos na. Diyak amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan dagitila ko kanatang makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan dagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas ta ti sikat Anya sikat, sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw no apay akas ta tinagbambanagam. Gapo iti inaramid mo mutlaan nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamadag iti pupos sa manang. Kasalamatin ilakla ko yung data kararway ti data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Tama nagtipos ni Garley. Ano tinag-comment? Talaga napintas tinobya kanya. No comment. Anya? Awisam nga rodan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat, dayta anobyam. Ay kiwana. Di ora pa'y agkasar kamin inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardara sudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa baton Genovia na. Di agnagan ti Gerle. Uwin manang. Alaw na, barang makaasawa mo ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos saan man ang alumdaang, tikabsat mo. Ano nyo dagita babasita pa manang? Kat isuot ko Anya? Apay, dakas man ang ti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan aramidan nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawas yaw. Da ito'y ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-asyo mo ata di yun isusuot. Kasala kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Diyan laki di na yamanang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadaal ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asimot Tatagiti anak yu latanti into na rin yaw. Saan kat nga anyala dita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayatan, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagiti lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni Girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy,
Katurayon, yawid kunton, tagbalin nga ipag mo. Oh, Dan, sa dino ka na, ti papanan ni Manang mo agarlay. Ay na, tsaka mo ah. Anya, kat no kastaunay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ko, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangibabain. Apay nga ta, akas dyan ni Manang Mau. Desperada nga ta, iti panang-panaw ken kuwana, iti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw in kwa na. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kailatan ah. Oho, pilitam nga raw, no jak kaya. Nga lakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Buisit kit di na dya babae. Ni, apa yan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslasaan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personang. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la una yung agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipupost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ko. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Adu ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din ah. Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Anya nga manang. Ubaw mat gayam ti panagayat day ja Apoldo. Damo lang a panagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay na manang, be realistic ngamin Ipakitam ti pudno nga itsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatang, oray niya tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul aya abalik semdagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay na manang, adal ken kataytan. Di yung amin unay timang filter katagiti ladawan niyo. Kitain niyo man. Iso tira sound tinakasakitan niyo ita. Ay, anya lagi din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, Angelica. Anya ba dan tinaramid mo, ah? Ni nanang mat, kasangsangpot yu langam na puro ti ulo yo. Naipabarangay ka magayam manan. Kasla di kay nairwam mat nanang. Na, kasta nga rodan. Awanan ti planom nga agbalbalew, ah. Kastoy nga ron ti kinataok nanang, anya nga ron ti maaramidak ngay. Kasta ti kayat mau. Ti may babain ka iti intero a barangay. Anya kalakit di mait. At dalat tamot ti gagayam ko, nanang.
Ada nga manulaang. Kadwan ka nagiti kalugaran tayaw ket kagura da ka. Tinapatag at dagayam ko. Ay jakamukan ka. Saanak ba't chismosa? Saan matlaang achismosaw day di tatangmaw? Si kalaang mantikasta? Agkapi kaki dinanang. Siya kundi makamaw amang sulbar iti parikot ko. Si ka magayam day tamasabat ka o Rosana. Naggapwam, napanak gimatang iti suot ko inton graduation ni Bobot. Ay wine. Agturpos gaya man ni Bobot iti kolehyaw. Ay, wala na. Apay, kaslada parikot yaw. Ay, kasano mga main. Mangibabain day dyan nga Angelica. Apay nana, anya man ang tinaramid ti anak yo. Naipabarangay nga rod manain. Anya? Ada ti nang ipabarangay kenkwana, gapo iti kinachismusa na. Manan? Kat no na ipabarangay manan idi napalabas abulan. Ay, binulan matan nga agsarsarita da kendi kapitan. Ay, nakababain nga raud. Narigat ti kastanana. Ay, naku nampay. Jack ambaw iti anak ko. Kasla agsakay do saan ama kamarites. Bagbaga amana na. Isusamot ti first honor at chismosa dito'y barangay tayo. Apay nga ita kalaang Rosana anak. Itay pay nga urayan ka. Pasensya kayong tatang. Nakiinistoryak pa'y ngamin kanina na Flora. Naipabarangay ka naman ni Angelica. Anya, Day ta makimarmaritis tumang ngamin ti paglaingan na. may samot na dya tao. May samot na parikot ti barangay. Ay, day tangarod tatang. Diyak malipatan ti panagsasao day jay nga Angelica kanyak idikat. Ay wane, malagip ka. Inap-apa na kamutla ang iday. Isu akagura dagiti kalugaran tayo, takasta ti aramid na. No addaman mayat a makigayam kenkwana, dagiti matlapada na chismosa. Anya ti plano, bubot anak ko. Agbiro ka kiti mabalin na pagtrabahuak, nanang. Saan ka nga board exam? Saan pa, nanang? Sika, no anya ti plano. Inton sumaro na taon langan. Tag-reviewak pa lang, nanang. Ag-reviewak kabayatan ti panagtrabaho. No anya ti panglakaam, isu ati aramidem. Ada ka di amom mapag-applyam? Awan pa, nanang. Agbiro kak pa lang. Ay kat agsaludsod ka, kadagiti kalugaran tayo. Amang ano adda amuda. Wana nang. Siya kung ti makaamo. Sa dino ti papanambubot. Sikamat gaya, manang Angelica. Anya nga iti naka-envelope nga iniga, ma'am. Requirements ko. Ang kabrod ka man? Saan? Agbiro ka kiti pagtrabaho ki di sentro. Dati amok amabalin mo apag-applyan. Sa dino? Ije sentro matlaan. Ho? Sa dino yung manang? Agpa-sentro ak inton bigat. No kayat mo, di agkuyog ta. Na, agawid ka matadagos anak ko. Kunak man no agbirok ka iti pagtrabahuam. At dati pag-applyak inton bigat, nanang. Ijay, Tsak pa'y sigurado. Isuro ni manang Angelica inton bigat. anya, nagpatulong ka iti dayja at chismosa? Saan, nanang? Isumot din ang ibagang at muna pagtrabahuan. Diyak kayat amakisiningad ka iti dayja at chismosa, ah? Anya lakit din ni nanang. Trabaho lang ti makagapo. Siguraduam lang. Kanya ti ko nabitayan, Angelica.
Agidan kayo kanibubot ngagpasentraw. Wan nanang. Ika niya ba kagapaw? Nyalaki din ni nanang, saludsudan na mo't aminan. Ada isurok ang pag-applyan na iti trabaho. Kita ama. Tamangan no imaritis mo ba jay taaw? Apay kumangay nga aramidak ti hasta nanang. Di ka man na nagar-aramid iti isyaw. Laglagi pam. Saan pa'y anasulbar ti parikot mo iti barangay haul? Di mo na yunan ta nakababain ken kapitan. Wan nanang. Danag yun aya. Oh, kumusta nga iti inaplayam at trabaho, anak ko? Okay lang, nanang. Kasi tapo, naawatak mo. Anya nga at trabaho dayta? Opisina, nanang. Paperworks. Ay katmayat ano kasta? Manuti sweldo yung ay. Minimum. Yung maanusan, nanang. Tinapatan kita na pagtrabaho. Temporary lang mitkit dia. Sa bagay nasaysaya atan dayta ngam ti agtambay ka. Kaano nga amang rugi ka? Hinton Lunes, nanang. Mala, agi na ka nga rudan. Tapno adda pigsam nga agtrabaho inton Lunes. Awan ka di pa iti apo ko yo, tatang. Awan pa'y mate. Ne, apay ngay. Ina maabulan na lang iti trabaho na ngam kanayon matan amarambihan. Ang mga no pinag-overtime ti musda Overtime nga ruda na kanayon. Tinapatag kit adabayad na. Si kakit di mo itanakaw. Sabali nga rod ti agparparik na kanyak, tatang. Anya man ay naitangag parparik na kin ka. Amangan kunak no adamatan kalukwan nga aramidan ti apo ko yo. Anya kalakit din Rosana anak kaw. Saan mat siguro ang maaramid ni bubot ti kasta. Anyat amoyo ngay, tatang. Amangan kunak no adamatan palimad na. Apay anarabian ka si kabubot? Kastoy ngamin, nanang. Anya, nag-overtime kayo manan. Wen? Di nakman ululbudan si kabubot. Anya kay lakit di mat, nanang. Ag saludsud kayo, ngam nosong batak, di yung matrangad pat yan. Saludsudak iti boss yo. Wen okay lang. Ora saludsudan nyo iti busmi. No kayat yo, itid ko pa iti number na Asin daw jay nagitulod ka anak kaw. Ay, kwa nanang. Ni bubot sa mo day jay. Saan mo't nanang? Kabisada og ti ungor ti motor na niya. Isulaang nga ti kas ti ungor ti motor na dito lugar tayo nanang. Sigurado ka saan ani bubot day jay. Saan nga rod nanang? Mala, agpalas ka nga rodan tamangan kamutan. Imo na kamin anangan tanarabyan kamay. Adda ibagakin ka Rosana. Anya ti bagayo, tatang. Adda ka na uti nakakita ka na Angelica kan bubot iti sentraw. Anya? Naka HHWW da ka no, mate. HHWW? HHWW as in holding hands while walking. Anya? Abangan adamat ng tilimad a relasyon da. Ay, sana mabalin, tatang. Anya nga rute maramidam nga ino adamat ng ti panaggusto da iti tunggal maisa. Ay, sana mabalin. Jack kayat ti Marites a manugang, tatang. Jack itulok ani Angelica a first honor a chismosa ti masawa ti apo ko yo. Jack kayat a manugangan ti chismosa, tatang. Period.
ti ibagam nanang? Agtugaw ka pa'y, tagsarita taman itinalapat. Apay ka di ayan nanang. Ibagam man kanyak tipod no? Adda ka di relasyon yo iti dayjay nga Angelica. Ha? Adda ka day. Awan nanang. Di ka man agul-ulbod si kabubot. Adda nakakita kada kayo ije sentro. Kaya't mau tapayabak dito'y balay. Nanang, isungin limod ko ti kasta kada kayo. Amok naming agungat kayo matlaang numamuan nyo. Anya kalakit din anak ko. Kas kala maibusan mo iti babae. Nagado a babae dita. Dayjay pay lang mga Angelica tinagustuam. Inauna dayjay iti 5 atawan ngam iti sika. Oh? Tijak pay kayat. Chismosa dayjay a babae. Inaywanan ka iti manu atawan. Sa ita, kasta a klase ti babae ti maasawam. Naimbaglangan, tanaranaan ka dito'y kalsada, Angelica. Apay ka di? Adaywam ti anak ko. Anya? Amok nga dalimad a relasyon yo ka ni Bubot. Ne, saan kumamat akasta ah? Sana kasken ka ti kayat ko ang maasawa na niya. Anya nga ro ti maramidak noy ayatan mi ti tunggal maysa? Jak itulok akasken ka ti maasawa na kunakmanan. Over my dead body. Anya ti issue yung kanyak aya? Jak kayat ti chismo sa manugang. Anya? Kasaritam tuman ti anak mo na Ana Flora? Apay, anya man ang tinaramid ni Angelica. At da relasyon da ka ni Bobot, nana. Anya? Ibagam, taadaywan na ti anak ko, nana. Jak kaya ti maadaan iti manugang amarites. Ang mga noaga pa kami pa ikitday. Sigurado ka kaday nga da relasyon da. Wan, nana. Ni Bubot mismo tinang ibaga kanya. Anya? Ada magayam relasyon yu ka ni Bubot si ka Angelica. Asino mo tinakadamagan nyo iti day tanana? Iso ti maibaga ni Rosana itay. Talaga mo tayo babae? Agpampanunot ka kaday, Pinatulam day dya Bubot. Ay ayatan mi nga ro ti tunggal maysa. Wan ngam saan nga ron akasken ka ti kaya ni Rosana nga agbalin a manugang na. Chismosa kan tumang amain. Ni nanang mat, nagbalbaliw akmat na. Makisina ka iti dayjay abubot itamat laang. Di mo ipilit, tamangan no siyak ti apain ni Rosana. Anya ngay, nag-break kayon iti dayjay nga Angelica. Ay ayatak na Angelica nanang. Ay sana mabalin. Inbagak matenken ka. Jak kaya ti maadaan iti manugang at chismosa. Nagbalbayo na Angelica nanang. Patpatyamat. Ay napangaasim Bubot. Nakabutbutang. Amangan no iso ti maasawam kat imarites ng tukit di amin ang mapaspasamak dito'y balay. Iso pa'y pagparikutak. Saan ang mapasamak day tananang? Kasaritak to na Angelica. Ay basta, i-break mo dayjay a babae. Tano saan, papanawan kan dito'y balay. Di mo ipilit ang makisina ni Bubot itinobya na anak ko. Ay natatang, jak kayat dayjay nga Angelica apara iti anak ko. Ang mga mutno po na nagbalbaliwon jay tao. Kasano no saan tatang? Di may ramraman to ti pamilya tayo iti kinachismosa na. Kasaritam ni Angelica, Basta, Amin tayo kat anda pagkatismosa na anak ko. ngam nalabas mo't ti kinachismosa dayjay a babae.
Pinulan to, paya may pabarangay. Sa dinaw ti papanam. Iti ayan da bubot nanang. Na, anya ti aramida may jay. Kagura na kalangarudan ni nanang na, agpakita ka pailaang manain. Kasaritak tinanang na nanang. Naglawag maat asaan asikati kayat ni Rosana para iti anak na. Narigat maat no agkalay sa kayaw kat gulon tumatlaan. Saan nanang nagbalbaliwak nga rudan? No saan asikati kayat ni Rosana, aklo na maun. Daytangamin ngiwat mo ti parikot. Idi pa'y nga ibagbagak ken kasar dengam ti kinachismosam, ngam natangken mataulam. Nanang, nagbalbaliwak nga rudan. Ikan na kumamatay, ti gundaway amang ipanaknak, apod no ti panagbalbaliw ko. Anya ti aramidem dito'y balay sika, Angelica. Pangaasiyo, tadiyo kumamot lapdan ti ayan ayat mi kinibobot. Mamin ano nga ibagakken ka asaan asika ti type ko a manugangan. Ulitek manan, jak kayat ti manugang a chismosa. Nawatam. Nagbalbaliwak matan. Saan akong akas iti sigod, anti? Kasanaw, no da kayo kanibubot ko ti agkatuluyan kat imaritis mo amin ang mapaspasamak dito'y balay, ah? Saan ang mapasamak dayta? Siguradwam laang, ah? Ano kasta? Maklon na kon? Di na kang pagsinaanan kinibubot? Ikan ka iti may salaang agundaway. Ikarik, agbalbaliw akon tapno maaklon nakmot para iti anak yo. Siguradwam kunak manan. Maminsan pa'y amadamag ko nga dahi marmaritis mo dita. Saan to ang mapasamak dayta, anti? Kabaelak ti agbalbaliw para kinibubot. Kaya't ka di asawan dayta nga o kailangan ka ti relasyon da bubaut ken Angelica. Uwan, paliiwag lang taday dyan nga Angelica, tatang. Lungay adda mangagmaw. Ay, talaga lapdak ti ayan ayat da. Kasta anak ka. Ikam iti gundaway jay tao. Tapno may panagnak na apod no ti panagbalbaliw na. Ay, uwan, tatang. Sigurado na lang apod no ti panagbalbaliw nga ibagbagana. No para kanya, katadamo ti baseta nagbaliwan na. Ya kung makitkita dita waiting shed, sa nakas ide nga inaldaw nga dalita. Nasaya at mat nga rod no kasta tatang. Jak kaya ti marites kunakmanan. Saan ka, rumwar? Saanan, nanang? Nay, itamampay. Ipanaknak ko, apod no ti panagbalbaliw ko. Tapno maaklon nakmutan ni Auntie Rosana para iti anak na. Ay pagyamanam tainik kan na ka iti may sagun daway. Iso ajak sayangan ti gundaway nga inted na kanyak. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ne, umadanin ti founding anniversary ti pagadalan nyo, precious anak ko. Wan nga rod, nanang. Wan gayam, ag intermission number ka. Kunam ay di na minsan ngal daw. Wan, nanang.
isumat ngamin timbaga ni Ma'am Ellen. Agkantaak kano no founding anniversary. Katuan anya ngay ti kantaam no bilang anak ko. Hero. Original by Mariah Carey, nanang. Ha? Sigurado ka? Kabaulam akan taon dayjay? Nako, basic, nanang. Kan maysa, kinantak dayjay ija barangay hall, idi barangay fiesta. Saan ka di? Sa bagay matkit di Kat ala praktisam lata na imbag tapno makantam iti hosto no ag intermission ka. Wan, nanang. Agpraktisak ana imbag. Nasaya at no kasta anak ko. Agpraktis ka na imbag, taigatangan ka iti baro a sandal ken dress nga usaram nga agkanta. Talaga? Wen anak ko, iso asay saya atem ti agkanta. Anya kay maday ta imot mo, anak ka eco bag, mare. Ha? Ay kwa, sandal ken dress daytoy mare. Sandal ken dress? Apay, mga nakaiti bunyag. Si kakit di mat, saan mat mare? Usaron ni Precious daytoy nga agkanta ija school da no founding anniversary. Ay, hun kaya man niya. Talaga mo't a proud parent ka, kumare. Ay katuan amare, suportibak at talaga iti anak ko. Nang runa iti panagkankanta na. So, ang bilibak iti kinasupportive mo, iti anak mo, mare. Saan nga min nga amin anaganak, kat kastada iti anak da. Ha? At nga min nagiti daduma dita ang pabaya, anaganak. Makaamu ti anak da. Sa anak kakastaan niya. Mapantantukit DJ school da no Monday, mare. Ilibre ka iti foods. Intabuyaan ti panagkanta ni Precious. Hero ka no, by Mariah Carey ka no, ti kantaan na. Wow! Dayta ka man, mare. Oh, wena, umayak nga umay. Dakasenak to dito balay, ta oras sa anak ka mang lukat iti salon ko ito Lunes. Ang mga noowan papanam no Monday, mare. Apay mare, ada ka di iyawis mo kanya. Mapantay yung school. Ag intermission number ka ni Precious. Ti anak ni Mari Aiza. Ha? Oho, no kayat iyo ti mapan kayo laeng. Ha? Kunamla no asino at talentado ti anak ni Maria Aiza. Kasta una e panangipan-panakkel na iti anak na. Si kakit dimot Mari. Siyempre, proud mat ay anak na. Oho, ado ti mas nalalaing agkantangem iti anak na. Aniya? Kadaag sao nga min ti tattaw ket talentado kano ti anak ni Aiza. Akas taunay met aragsak na. Mamati met ti loko. Mare. Da kaya ti mapanagbuya, mare. Da kayo latan. Sigurado ang madadaal laeng ti mood ko ijay. Ay, Nay, apa yan nagawin ka pala ang sikapan niyang? ha? Di ka pala inawit dagiti kawis mo, taragyan ka ni Jisugalan. Pangaasim man, Baldo. Saan ka asuman na, oh? Aywan. Rabiin. Kamapay nga awan pay ni Janjan. Dagam mo, no apay nga awan pa iti anak ta. Sigurado nga addamanan na pananda ka dagiti kabarkada na. Anya? Imbes nga sikaswom kumamat dagiti maasikaso diti balay. Saan mat? Tagmalmalam ka nga da Jisugalan. Tong its, kas kada bingo ti tugtugawam. Anya lakit din panyang. Sumana, oh. Sagat naglaing kang agdilaw iti anak ti Sabalay. Kanayon mo adilawan ti anak ni Aiza. Ngam ti anak mo, saan mo mat nga ron ang masikaso, kan saan mo pa'y amay suro. Oh, apay nga itakalaang si ka Janjan. Rabiin! Adala na panan minanang, kadwak na iti kabarkada. Anya? Amangan no saan ka manan asimrek iti pagadalan. Simre kakmat na, anya lakit din. Inton kwan,
Addan to manan niyawag da basol mo, makitam. Ay na, panyang. Awan tinasaya ta pagbalbaliwan ti anak mo, nupasigla nga unget ti aramidem. Anya? Manumot tinadaras nga impayab na kaya paganalan, gapu ti agduduma a case ni Janjan. Itikas ta kumaan na pasamak, kanayon mo kumamay tamapan kumustaan ti records na. Ha? Imbes kumakasta ti aramidem, saan mo ta busy kay ti kasusugal mo. Isong awan pabasulam, no apay nga ado ti mangibaga at tarantado ti anak mo. Apay akas tamo tan ti bagbaga day di apanyang mare. Ay, mo matinipan niyang mare. Sipot pa, kat karurod na dagiti ma-appreciate ng ubing. Ha? No mabalin ngamin, ti anak na lakuma, ti appresyarin ti tatao. Anya? Wan mat, ngam awan. Anya ngay kumata appresyarin ti tatao, iti anak na, kat awan mat. Mare, saan kumot ang mapanbagbagaan dagiti tattao tapno appresyaran da ti anak ko? No di kat isudang mati ko sa amang ibagbaga at talentado ni Precious nga anak ko. Katalentado mo ta talaga ni Precious. Nalay nga kanta. Agsala pa, ikan nalay nga iti academics. Iso ka na yung ti pambato ti school na the contested activities. Day tamo ti pagyamyamanak unay mare. Ngam apay day di apanyang. Takas taunay asakit tinakam na. Nukas day nga ibagbagada at talentado ka no ti anak ko. Ay na, palaladay dyan, mare. No talentado ti anak mo, tarantado mo't ngamin ti anak na. Ha! Anya laki din! Ay na, nagadong mo tanti nag-post iti Facebook iti video managkanta anak ko. Wan nga rod nanang, adapay nakitak a 100K views a nagpost lang idi rabii. Ado at talaga ti maayatan ken narayaw iti panagkantam anak ko. Nanang, ti video nga impost ni Auntie Abby, nag-comment mat ni Auntie Panyang itinagalas. Ha? Apay, adda ayat in comment na anak ko. Kat no nagdadakkel pa'y a letra, ti panangi comment na ako nana, feeling talentado nga anak ti kaaruba, agasam man dayta. Aniya? Ay una yun apanyang aya. Anya nga tayo ti parikot na. Amang ano kayat namat nga agbalin at talentado ti anak na. Adamot siguro ti talent ni Janjan nga anak na. Isuna laeng, tasan ang matulungan ni Panyang amang discover. Gaputa ka namin mo't abisi iti panagsugsugal na. Una yun. Manon adaras ang nakaswan ni Janjan ija school iti bullying. Gapu iti kinatarantado na. Tasaan kat nga rod ama isuro ti inana. Isu nga imbes ko nga agbalin at talentado ti anak na. Saan? Tatarantado mo't nga rod. Anya lakit din? Si kamat mare. Apay akas di tinapan mo income comment kadagiti video sa impost iti tao a kanta ni Precious. Ha? Taapay mare. Ada parikot mo? Sigagit di mat. No saan ka amayatan iti pa nagkankanta ti anak ni Aisa. Aguli magkakumalatan. Anya? Sana kas nga agkong-comment kay ti sana nasaya. Isu nga rod ti kayat ko nga i-comment. Apay nga men. Di ka di makadlaw. Nga iti manu aribo ang mga pa-appreciate iti kanta ni Precious kat may samlang a basher na. Ha? Apal mo lang amin dayta, mare. Talentado amin ta anak ni Aisa. Naglay nga kanta. Ngam ti anak mo, kanayon mo't nga at the case na iti bullying kapo iti kinatarantado na. Mare! No sika ko mga inana, kat sika ti mang bagbagakan mga isurukan kwan iti nasayaat, parang dingken na ka. Ngam, saan man, tabi sika ngamin iti sugal.
Kas kadaan niya dita. Iso ano makitam ti anak ti dadumang apresyarin ti tao. Agsakit pa tinakam mo. Salbang kakigdi. Ay na, nagsapaan pa lang. Alas 7 pa lang, ngam nakarubot ka na mapanmanin agsugal. Ang nalakit dinayapan niyang. Apay aya. Anyaya ti parikot mo. Di ka pa yan makaasikaso dito balay. Una yan, tikas na nga aramid mo. Anya? Ti panagadal ni Janjan, di ka pa kumustaan. Uray saan kan amapan iji sugalan ita, tamapan ka iji pagadalan. Tapay ijay lakay. Ada nga min imawag kanya kay dirabi eh. Papaayabanda tinaganak ni Janjan. Ada ka naman ang dinanog na classmate na. Ay na. Ti awanan bain nga ubing. Nalabasan apan ang ibabain na itinaganak na. Kanayon lata nakasta. Kahit, anyangay nga raon. Umunay ti amin. Sika nga ina ti akin basol no maminsan. Di ka pa may suro ti anak mo. Bisi ka una iti panagsugsugal mo. Isa kas taunay mo ti kinatarantado ti kakaisuna nga anak mo. Anya lakit din. No adda basol ko, adamot basol ti maestra ni Janjan. Anya. Tapay manan nga dabasol ti mistrana. Wana, ta saan na asuruan nga husto dagiti estudyante na? Anya lakit din. Anya nga minun tinagan ti teacher mo, anak ko? Ha? Apay na nang? Ha! Siyak man ti mapan makisarita ken kwa na inton bigat. Ha? Adamat lang basol na, no apay akanayon amay pan ka iti guidance counselor. Saan sigurong agisursuro iti nasaya at iso akasta? Nagawa na talaga apain mo si Kapanyang. Anya? Isarsarak mo lang na itabagim iti pakaibabainam. Sikat ipabasulan na iti kasta nga aramid na iti anak mo. Iti kinatarantado na. Saan mo pabasulan ti mistrana no di mo kaya ti may babain? Pangaasim man, Baldo. Saan ka makibibiyang iti plan-plan wak nga ramidan? Maawatam? Ala, aramidam no nyaman na ita. Nakitaak man no asino ti may babain. Anya lakit din. Ay, napunwanak mo to ni Tiday Japan yang mare. Suguda, medyo balay dating kakitumpain Ha? Oray siya ka makabasbasa ka dagiti comment na iti videos tanak mo. Kat marurudak matkat. Awan mo ti basol ti anak ko kan kuana. Ngam no apay akas ti reaction na iti amin a videos ni Precious. Mapan na pa ibagbaga up feeling talentado ka no ti anak ko. Ay. No siyak ti si kamare. Para manaklay jay, ha? Marwan no baybay amday jay. Addan tumare. Amin a panagan-anos kat adda pagpatinggaan na. Ay namare, isardeng mo, anti pa nagkum-comment mo iti videos ta anak ni Aisa. Ne? Apay apasardengan na kat isong araw ti kayat ko nga i-comment. Anya? Kan maysa, pudnumot a feeling talentado ti anak na. Kunamla no asino akalala ingan ngagkanta. In short, apal mo lang day tamare. Timangkan nga apal. Anya? Naapal ka lang. Kaputa talentado ti anak na. Idinto ta ti anak mo kakaisuna. Tarantado ba? Kabaliktad. Anya ka di day ta nga ibagbagam si kabakla. Punto ti pagpaka kanya. Tarantado ti anak mo. Pasigla pa kay babay ng tisang sangpet na ibalayo. Ngam ti anak ni Aisa. Wow! Appreciation ti adu at at tao.
O niya, nabainan kalagit nga ron, itimbagakin ka rin bakla. Puno, timbaganakin ka. Apal mula ang dayta iti anak ni Aisa. Iso akanayon mo nga ibaga a feeling talentado ti anak na, gaputa ti anak ta ket tarantado mo. Anya? Tarantado, kaputa pulo sa di mo maisuro iti nasaya at asursuro. Negatusto ko mamatan Nagadumang nga imbaga mo. Makumikom ka nga una iti sugal. Isa pulos nga 1 oras mo iti anak mo. Anya? Apay, saan ka kadi amabain at unggal mapan ka iti pagadalan ket gapulang iti kinatarantado ti anak mo? Kanayon nga dakes na iti bullying. Nakababain da ita. Tinaganak ti umuna a panunutan ti tattao. Ala, huston! Naglaing ka nga umapan iti anak ti daduma. Iso at ti anak mo, isurumbot ko ma. Kung naklakit din o asino ti masabat ko, si kamot gaya Mari Panyang. Ha? Siguro nagapu ka di eskwela niya. Nadamag ko ngamin nga ada kano ti baro a case ti bullying di pagadalan. Kat ti anak mo kano, ti numero 1 a pangulo. Mare. Apay, saan ka kadi ambain iti kasta? Popular mo ti anak mo, gapu iti kinatarantado na. Ay, dayta nga rod, Mare. Imbes ngamin at tutukam ti anak mo, ngam saan mat? Gapu tabi si kauna iti kasusugal mo. Anya lakit din. Dilawom ti anak ko. Ibagampay a feeling talentado. Kat ti anak mo nga'y kumamat. Tarantado. Gapo iti kina-irresponsable tinaganak kasta ka di? Saan kumamot akasta, Mare? Kami ti oras kan atensyon ti anak mo. Isurom iti nasayaat, barang iti daytang aramidam. Kat madiskubre na mo ti talent na. Tapno iti kinatarantado na. Kat masukatan mo iti talentado. Tapno saan lang nga ta umapapal iti padam at tao ti aramidam? Nalakit din. Ikariklakay, manipod ita. Sarda nga, kunti mapanagsugal. Ha? Tutukak ti anak ta. Barang may surok pa'y iti husto ti amin nga aramiden na. Anya? Husto ni Aisa iti imbaga na kanyak lakay. Tapno sa anak nga umapapal iti anak na talintado, surwak mo ti anak ta. Tapno saan lang a famous gapo iti kinatarantado na. Nasaya at napanunot mo dahi tapanyang. No idi pa'y kumakat inaramid mo dahi tan, nasaya at kuma. Ay, ikariklakay. Ipamaysa akong ti oras ko iti anak ta. Maabain ako nga karasuble iti pagadalan. Gapulaang iti agduduma abasol ti anak ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.